modernizirali smo se. Nemamo više green screen, nego evo sjedimo kao Amerikanci u kućnom okruženju, plava šalica, jer plavi proizvodi. U prošlom videu govorio sam o mjerenjima na visokom nivou u rijekama, jezerima, oceanografiji, ali na kraju sam spomenuo da postoje i uobičajena mjerenja u nekakvim normalnim uvjetima. Recimo, želite mjeriti kakva je temperatura u vašem serveru ili kakva je temperatura u vašem skladištu, kakva je vlaga, da li je slučajno došlo do izljevanja vode. Za to ne trebate veliku znanstvenu sondu koja košta desetine tisuća eura, jer reći ćete, pa to mi je jeftinije da neko gleda termometar nego da imam takvu sondu. Nego, onda vam treba ovakav jedan mali uređajčić od HV Grupa. Znači, u ovom maloj kutici imamo dva porta u kojoj spojimo dva senzora, one wire senzora. Jedan može biti temperatura, drugi može biti vlaga. Ugrađen je i NB-IoT modem. Dobijete uz njega gratis web aplikaciju i vi možete nadzirati temperaturu vašeg skladišta, vašeg servera, bilo čega, daljinski, jeftino. Ovo čudo vam je 100-tinjak eura. Gotovo rješenje. A to nije sve, jer HV Group ima jednu cijelu veliku gamu proizvoda, od jednog senzora do velikih uređaja s kojima možete mjeriti istovremeno 20, 30, 40 lokacija. A cijene i dalje izvrsne. Evropski proizvođač, kako volim reći, s kineskim cijenama. Probajte, imamo ih tu na lageru, možete uzeti za testiranje. Znači, ne prodajemo mačka u vreći. Uzmete, probate i instalirate i vratite se po još.